I da ljudi, ovo su nove epizodi, ja sam Mare sa kanala Balkanski burazeri i danas ćemo raditi Full Legend Deck Challenge. Ja imam dosta skupa leđe, tako da ne vjerujem da ću pobediti i upravo sam ispao sada iz 10. arene i sad ćemo da probamo da se vratimo, mada ne vjerujem, pošto Full Legend Deck Challenge je jako težak i jako loš deck imam. Pošto je preskup deck ipak i ne mogu da igram s njima. I šta je da krenemo s jednim Sparkijem ovako. Da vidimo šta će se desi. Sad Mega Knight će ovdje ovo da sredi, u stvari Sparky će ovo da sredi lagano. Idemo Mega Knighta i Bandita, ovo može da bude dobar push. To, Sparky je. Opa, ljudi, izgleda ćemo pobediti prvi battle. Ovo će biti easy win, koliko se meni čini. I evo ga, ljudi, da dobijamo ovaj battle lagano. Ovaj lik ne zna gdje se nalazi, pa dobro, nije ovo čak ni loš kombo. Ono, kad mu bacim sve, ne ostaje ništa od njega. Ali dobro, ni ovaj lik nije imao neki dobar push na početku, tako da sam mogu lagano da mu dealujem sa damage. Ajmo da probamo se vratimo u 10. arenu. Znajte sad ovdje, to je super karta koju sam kupio juče ili preključe i stvarno karta dere, znači ne zabogovala mi. Dobro, idemo Miner sad da bacimo i princezu. Ajmo sada. Mega Knight neće udariti, ali dobro, dosta je skinuo. Ovdje idemo još jednog Elektra. Sada ovdje dosta damage dealuje Elektro. Nemam čime da se odbranim. Morat ću ovako nešto da pokušam da bacim. Ajde barem da probam da mi ne skinu. Dobro, neće da mi skinu tower, ali mi je skinuo dosta damage-a. Health-a u stvari. I ajmo sada da imamo. Opa, lokovalo se na Minera i Inferno Dragon se lokovao na tower, tako da je ovo kraj za njega i prvi tower. Inače, izvinite ljudi što mi dosta buguje, ali šta da radim. Opa, već smo uzeli prvi tower, nisam očekivao od ovog deka da je ovako dobar, solidan je, baš. Pa ovdje će vam sad sigurno skinuti tower, u stvari neće, što ja pričam. Nisam trebao da bacam ovog Inferna, joj. Ovo je sad, znači, ajmo. Ne može da nam skine tower, ovaj lik, baš je loš. Autističan je i ne zna da igram. Znači, nijednom nisam bacio lavu, ali kako da je bacam kad je preskupa karta i nije uopšte za ovaj challenge. Mislim, može onda uđe u challenge, ali neće sigurno bacati uopšte. Ne, ljudi. Znači, sad dealujem dosta damage ovdje. I nemam čime se odbranim. Ajde, sad. I ovo je sad battle game. Mislim da nema što je skinuo. Tako da još jedna pobjeda, ovo zasigurno nisam očekivao. I vratili smo se u 10. arenu, 3007. U još jedan battle, ajde. Ako pobedim sva 3 battle, stvarno ovaj deck. Sorry da ne li bukvalno, samo deck je dobar samo zbog Mega Knighta, koji će sigurno brzo da dobije neki nerf, pošto previše OP i skida previše damage-a i još je splash damage i bukvalno nema šta da se kaže loše za Mega Knighta koliko dere karta. Ok, ovaj bandit će da crkne.
Mislim, kao što je i Nightwitch jako brzo uništena, bukvalno. Bila je super karta na početku, ali posle su je propastili. I sad je jako loša, mislim bar meni. I sad ja pričam i pašće mi tower zbog moje glupove priče. Ovdje miner ide. Minera sam dobio valjda u Crown chestu i uopšte mi se ne sviđa karta. Ima ne nešto posebno veliki health, skida jako malo damage-a. I mislim da ćemo izgubiti od ovog lika. Dobro, dan ćemo se odbraniti od ovog Lambera. Idemo Mega Knight, je nada naša. Da probam nešto da im. Prvo lupit će vam tower, tu dosta će damage-a napraviti. Pa sad ovdje nemam što da bacim. Ovdje ćemo baciti princezu i jedina što imam da bacim. Nadam se da dobro neće. I idemo sada da probamo. Stvari neću bolje, ne? Neću ipak da idem sa Sparkijem. Ne, bukvalno sad je gotovo. Gotov je ovaj meč i nema šanse da ga dobijem. Koliko skida elektro on tombstone-u, ali dobro, to nije sad bitno. Bitno je da ćemo mi da puknemo partiju. Jer nema šanse da pobjedu nikakve. Ovdje će morati da padne jedan Mega Knight. Bum. I evo ga. Ajmo. Bacaj odbranu koliko god imaš. Ajmo sad da probamo neki damage da napravimo. Ništa, nema šanse. Opa, ovdje. Ne. Samo da je puklo. Ne, nema šanse. Eto ljudi, znači izgubio sam. Ali dobro, 2 battlea sam dobio, vratio sam se u 10. arenu. Sa full edge deckom koji je jako težak za igranje. Uskoro izlazi Silent Death Challenge i da čekam da ga igram i to je bilo to ljudi što se tiče ove epizode i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao!